Začinsko bilje možemo lako razmnožiti i uzgojiti sami. Danas ćemo vam pokazati kako razmnožiti neke od najčešćih, najljekovitijih, ali i najčešće korištenih začina i to na 3 načina. Dijeljenjem, reznicama i sjemenom. Neke biljke je bolje uzgojiti iz sjemena, dok je druge pametnije kupiti kao sadnice. Pa krenimo. Začine poput bosiljka, peršina ili celera bolje je uzgojiti iz sjemena. Bosiljak brzo klija i raste, zato ga je najbolje svake godine iznova sijati, dok peršinu je potrebno malo više vremena za klijanje, ali se trud sasvim isplati. Međutim, celer zahtijeva strpljenje, ali dobro raste iz sjemena. Lavanda sporo raste iz sjemena, pa je bolje kupiti sadnicu. Ružmarin teško klija iz sjemena, pa je bolje uzgojiti ga iz reznica ili sadnica. Origano i timijan iz sjemena vrlo sporo rastu i rast je zapravo poprilično neujednačen. Sad kad smo objasnili teoriju, pokazat ću vam kako razmnožiti začine na 3 različita načina. Postoji više načina za razmnožavanje začinskog bilja, a jedan od najbržih i najučinkovitijih je dijeljenje postojećeg busena. Neke biljke stvaraju snažne i guste busene koje možemo jednostavno podijeliti i rasaditi, pa imamo odmah nove biljke. Origano tvori guste grmove koje vrlo jednostavno možemo podijeliti. Timijan pak stvara jastučiće koji se također jednostavno dijele, a slično je i sa matičnjakom. Evo, od ovog grma origana možemo dobiti gotovo 5-6 novih grmova. Ovim načinom razmnožavanja brzo možemo povećati broj začinskih biljaka u vrtu ili na balkonu i zapravo uvijek ih imati pri ruci za upotrebu. Drugi način razmnožavanja je putem reznica. Taj postupak je najbolji za drvenaste biljke poput lavande ili ružmarina. Odrežite grančicu dugu 10 cm, uklonite donje listove i reznicu stavite u vodu ili supstrat. Održavajte vlažnost dok ne pusti korijenje. Kao što vidite, začini se mogu lako razmnožavati na više načina. Bilo da želite proširiti svoju kolekciju ili jednostavno uštedjeti, razmnožavanje začinskog bilja je zabavan i jednostavan proces. Nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećoj epizodi Vrtlarske radionice.